beli pi kan ke por kom daling baca kan ke YouTube channel ka jonga. Ti haswa ia ka bangin yo sngew ya ka jing ya discuss jong I bakut. Gitip bakut uwe ni ki YouTuber ki bala pawa hapo juga ni ke jalan ni khali ajingi uba pada telik hate uba pada telik ha ban kerman ong bala ha ban pendria ya ki pai ba. Ti caka bagi pai ba ki tension ru ling ba jong I la pro ka jabing te. Ngai kubleru ya I bakut ba ya iwe ni ki amle jong ka Voice of the People Party iba Bright Star well marnyang nang ni napo maulai di patlok ye ngamnom perslem ngamnom simsyu ya ka porjpi tong ni ya ngap ya kijing ya discuss jong ki ka bang ka pathiang ba hadu kata tika ka bapidon dong soba ban komen te kawi ka bang ayu menta ngam te blesi yo de bakarang sudkut ka election na balai ngi boro tapi lalong interested in politics menta ngapet nadu ki YouTube channel ki bami ram kadi tangalor politics halor ka assembly man hakani le bakal assembly kajing sya oh ya tadi ngai ban bagi beriu kajing sya man apor danglong assembly ketu ka assembly channel ka bangi pe ngatrai pi kina don rusi spa ngut ki bagi ba pe itu ka live menta ka cross diki hajar be diki paw hajar ka poi tingi long lese ngamte bahakanu ka dorna balai yo lese yo pi sutu kam bahan kam shai pi kam jangai kan ni bagi beriu I kuma kila don kila kamlo interested ya ka politics ni so kumno na kata kadi ka kajing sya ba ngopi no hakani ka budget session ka barang sudah baru ani tu pi hago isi ngai kinu ibi kong yong ngiru ngepen te ka jaran khat hago isi yong isong taksi tu to driver taksi upen hakapor barang live jong ka ni ka budget session kan teta ikong yong ba te pinya berkali pi page berka mobile YouTube to driver ong ikong nomor ka blog por blog napli ngapen te mendai tanga ta ndai ka ba kamong interesting kalong ni kidon ki bahiyang jonga ki bahiyang nataki parlok dong ki bahiyang ki parlok kidon ki ba susu mar fistu abang ikran po assembly kedi dakitin paring mo ndai ki bam susu mo kitin paring ndai wat lak ataru kidang pen hadu kata te kawi kalong kawi nga so ban mo kani kadai ka ba hakajing sya kadi ban long kumta mo upat ba ahi di ban sngap ya ka kajing ikran kajing tainya kajing thir hapo ka yung darbar tauan kanang bakin sutu bat bakin I dala ki jong ki khamat ya kita ki brio ki baki ki legit bakin leit hangtai bakin ya sat ya kajing kajong upat ba kidong kam ban pen henry ko mo no all this while kumba pi ong mapi kamnyar ki ban pen tenre nga ong mo kajing kawi ni daw ya si na try nga numbakla mo kajing job jong ka Voice of the People Party kada kawi ni daw ba ka ba plong ki brio mo but kadi ka belong positive mo but nga so komen bale si kawi ni ki bangi lala na kalyang kajing mo ban plong ki brio bakin pet ya kajing ya debate kajing keren kajing tainya hapo yung darbar tawai kebat kata kalong badong kam without political awareness kam yam kadai ya hakui kaliang long internet la kalong tak te benong ba berkanya taksi ban pet te kaladi ka te kan jing sultanat ba jing lalong na jing kering ba compare bi lalong kumta hakui kaliang ngai menjur bat pi hakui de bat kan ka seng ba pi dan benta ngai ba de da jing don jong kan ka seng le sing ngai ba bagi kamlong politically aware to let's say la banong ru ba yo ba kadai ka technology ru ni internet menta ka balong no doubt balong rampan anu kan ka ba pilot haki phone baki jong baro te nrei ngasngo kum ka seng jong pi kani kam nema sponsor VPP teman nrei ni ngasngo baka keseng jong pi long klai di push deh kadai long no kum ba so comment bangi at least we have contributed something kan ila no senyang habi kata ka benta ngai pi kendian mo squad dong ba pi ong mo kadai ba mo at least kalairap ban pelong ki beri belong politically aware politically conscious but kalong very important kadong kam mo te ngas squad ban share ru hakajinga lenti ka jonga habi ba kan ka election campaign mo ngas squad ban share ni nakalyang ka jongi it's all about awareness kabangi ayu pat ba kan wat hakajinga lenti ka jongi ru